Other for me that was it. We didn't at the back to back. The for the same people that's for God's revelation ministry. Mammy, chow, did you watch it? With a chow. In Pepe. I'm a fan chow. Before me, chow, my telephone number is 0543 419160. The next line 0553 40 62. 0553 40 62. Mammy, team you, Tina Maker. Obisa, Papa, me too. Me da. Na bibi mununku machi. Me da, na mununku machi. Papa ma bompa bia. Ma me mama kasem so. Enya asem nyina na de bompa yi. Ebi esunsuma kwanya. Na unya eboa. Orobo tie mi. Bidie na ade gujam na Ocean. It is a bidina a pama money. Well, team and found data and go to Cassia. But I told so data and 5 young man for Suniso. Mammy not two were train a chino. Ah, ne bad dow come. Mammy and Casordana moon too much. She video enough man what? Sherman Kakanipa 20 in ambition. The battle tea. Obisa papa dey so na waka na wonka ntame ye ho kai si wo che me nka che ya ya ba nchi nwura no e pa che kokko na ye ofita ebi nsa 7 ebi nsa 5 ebi nsa 6 e pa che op 5 no ni an nsa ne kokko no pe 5 na na nsa fita no ana so pa miensa e pa che for wait wo di wait to see the way to see a hihye ne sa di wait hye na di wait to enti miensa ba be di 5 in 5. The last one, Fita Wakwabetoso. The Pacho team. Fa Cropot na Bukana Yanu Swed and Evin. Concana Yamuka. Mukana Yaya Swed and Evin. I will village. Amun. Obise, I am focused becoming men and another time. Say, more from a wheel and a pope. Never. Mami, yanua ade wo so awie no. Fasire ba ye nidi mu da. Fasi mu kare finfin ana proport no so. Wa hwie gya na firi mu na hyehyehye na fasi mu. Me pa chofo ba nchi nwura ni gum. Na fa bidie ni to so na fa odi ababa ko peka. Ebra proport no nwuwie no. Ana mu ka no nwuwie no. Na inshu na hye. Aye de. Mami, Fauban Fanijina Blodia Habanso Emperor Obisa of Sai repeat mammy. Messay Mukana Teteno, ya quahono. Ana report to that 1 year behind was where we Pasilla by Edmure Muda, Mancha Bana and Macachero. The patch of Tinian and Sai 5 no. Any near Fitano and also Nensano. Tobacco bako 3. Ode kokon bako to ana fitana to society. Fitana bako bi osoro. Wa hye kama. Fa de ni sick report na aye hye no so. No wan we de no so agya anyumene ni si wo no. Hwie gya ni film. Na fasim ana se muka, fasim ka ni fifi. Anka muka pa de ye. Mami. Frodi fontwe. Fasi gya ni fifi. Enye jeda pepo mukano finfin mukano nyuna nsuo na de odi about the beto so bidie e patch of unse mukana dwa tam nsuo no ana yi de suo fra kora na fa wo nanim wo pani kora fa wo ni padua fa bi wo anim sam ntum be che opa etumi chi obi no otiam ka Jesus kora ma me akoda wo twahwe sensu na waye no ana petututu mana grass ba kono ana kwankora ba ko pe kwankora enfansa nkwara fasa mana no atwere ko pati me se be di odifo akwase atwio na nipa bi na asɛ adwuma nti na ma me mpɛsɛ me de nkyerɛkyerɛ bɛba no obi bɛfa but me musa me mba bi brɛ kane na me kyerɛkyerɛ no obi sɛ papa o me wa abro kyerɛ me de ayɛ wei
e pa cha brochi na banchi dua ho abrochi no mu dua banchi oba mpa chope cropot o backyard no ye wo saade no ho afuma abrochi jebro nyena obetimi aye afetie me obi so difo be ya banjuma yini me na sha mabo ma na na ho te ma mitimi nkwadwuma e ba cho me se ha attention tv ni na e ba cho subscribe na nature man ana ma trase odifo back to back abra so enche be sha sia komwira mu na yakofa haban directly e de abra mu e ba cho tie me obi so odifo na me ye me de na ni sha mabo mu a na ho wadi lutu me pacho abankwa na ya yema adwene gu fomadi nansa na wotwe no kofa bi anadwena wo wada no me pacho fa adwene sorry fa adwene gu fom fa onan chetia so na kope aban friend abrofun katia haban a atie gu fom famia sape fa hye maboanum afa adwene gu mu se obi na ye osa adechia ebedane e ba cho obi si so obi na ye osa adechia ebedane ani ba cho tie ma de ba ko bi ho ani me fan Tvgh enti fra me papa me obi a me de me na hye bobom na na ho wo be ye bibia wi a ade ba ko bi ka ho fra me ma me moma ho nipa nye me kira bi fa dane no kira meja ba ko no sirowate ma obu mfume ma me hunya wahi because me de boa e ma nipa de no obi de adura gu fuma ma ho ntimi fa na ne nche maboa ma me ha hu a e ha kope atetuntum ti atetuntum fe ku chance e didi mu da wa so ba mem ana wo ba mem koto tun so ku chance nim me see rai ju so ku chance nim fa te tuntum 7 fe ku jun so nim ade ti ana papa me pa chonka so bia no ade ba ku bi wo ho fra me kira wo a ona ho se den odigu na so ebetwe e ya de kitobuti tum na de ya de okoro nan ne sa me ba cho fiti ana pa be se nyimena ona ni na betwe se ya group a betwe se ya bodua betwe orofo bidiane prophet Eric abase twe era sa for God's revelation ministry so sam de awrade ya cheme me na na kuya ma nan kro kwa samado onim se ne na nai ene ye de awo no me nya 9 months me 6 months 2 weeks ti be de brother ya ban kejare ya de cheche no me tam na ko beta ni o za junza sa papa chira nyama o za junza arafo ti ase wate amenche last one kan na menko fante dokura ban na wo fante fo na ya ukoto ana watu aguo ozo ho sere pa oseda na mamusie oseda na mamusie oseda na mamusie nyama me samaja ba ko tu fra me kire dai basa na woso unyo bi oba kire wase unyo bi oba wa ma me tie me peya ya besi fitamienu kokomienu na ti akoko besa e ka ho fa hye dokona aba mpacha de ba ko ya kanti ya afre me kire wai fa hye dokona aba anim me pa cho fatu awia so mane wo bobo fagu plating fesi umpa ho me sha de bia ba ko ya kaka frem na me kire wate wo frem adi fo mpa cho me da me so da basa na mfante dokona aba no ma fa bi ne besene ne akomesa ne te wo sa ka de ba ko frem na me kire maame o kra be peje fi ni paduam akwakonto kwa aje ho orofo umpe na apeden orifo me trasia me di achede a proso eneba uyo obi a opesfre bebri pa trasem ho ate e kire wo hu ni orofo share video we like page push manenko
na wura be shira me da se makra bye bye